yanko coaching komo obani am akwa ba ya udin pacho mi din ya ba ku ya odin visa din via du anan so na ofri abai pacho mfiri offense kokote ya enra na otwetwe enkomo ha ene ye to aso edi asem na ato edra bia na obi antie bi enti wudi frase na ehu asem ato wo na fe yemu awai ben vo madam ase ni na na se me na me yire na wo na mai ye friend wo Abraham no se me yire adwuma na me kotena ho ntim ni fie wa me ni nyina te fie ba ko na o sore wa na me yire betra abonte sa kopem tama wono apena wa beda ti me koka na wose wo jinafu me koka wose wo jinafu ti na nu na se ukware ye ana mi huze makoda mi nyane ya na se me pam yira me hunu na me si mi pie na me te kasa kakra wo dem o eda no su nche munye ana me te kasa ram de manifa o me de manifa o me huze djuma wo die ni na nye na me kwa kobo na yira mane me kobo na yiri puma na yiri su amfi me ya ma be me se besna ko peni pa afro no ana mu se o ka tro ba se yenkoi ana mzu we de me nko ba bia mi am gina ko ara no na wo pia mi am ye dance ni na bia na m gina ko ara no wo mu pia ya na ma na adwuma wie ya e wa o so me mene obobo masuma ana ejamja ho ebe sene me se me ko me ma me wonti ma bi wo ko mu e friend holy ona mama tare no ne yere so mama ntema na me kata me ho ana mbe se ko me ma me mo afi ade ache ya me de to komatifu animu a se wo mu nko no mu ko busa no ma me a ase oduru o musa komatifu on kra asem no aso sa so me mu bi mu sa eburu me ya ana ejamse we de mentiaze ntimide be ba na mo so mada uru mama bo ame na me de be boni bia ni mo so ka se obeba ne ya hwa ne kwa ya wa ma enim onimu za no kura ni nti ne wa ma na wa ka kura mu ono a obeba ma se me wo eja ono ba ntan fie se ni ba cho me ne try fie be yan sun ni mo wo say ya umienu e ma na mema be ba ko ba ko penina di fie say penina wo fie nsia ana oba nso wo fie nan sawo why oba no ade e pa chore bi na so wo ko wia na tren fie so abraba na akoye eja Abraham adwuma pa chom ko na adwuma ka me ya afu e kan won kan fie mienu ade adwuma sa na ai ma no ni koko no re ma me busa na mete abusa na wote pa chowani o free se one oyire ebedi nkomo saa no munyina mo tifie baakum e ba cho nyina tifie baakum ni so pa cho eye kura anase ekura ene mabo ekura wum kokor mabo ekura wum ya ena mo tim ene ya tim dampon ne yese edai wum edai wum ya nine enai ena ono yire eda baakum ena ono so ne yire da baakum na ehefa ena na ono yire no ko ekoje omani dia one ne yire da omo no dia na yira wo ntite se wo na ho woda uko wura fie wa eda na edikai wo efie na no da mu wo no da onye one ne yire ne da nti wona fie wo bi odada na wa bontini mu pa choane ya kwa umano so yenua Nana Kofi obichim nkwanta okiremu a nkwanhia bi asi yenkutie na Kofi am akwa ba yamo na puti zei ampa bodom ya ntiasem de yesin nkwanhia bi asi una ho wadaroma boyimu ukọ
Ingani ataka modu bechem kwanta hono. Accident BSC wa taxi. Wata bechem na uko bechem kwanta no. Wata bechem ba kukitu wona uko bia kwanta. Uko bia kwanta mom. Bia kwanta ni bechem titi. Okay. Opani me ba chew em se no wo chi no onimu a chew. Eti be afam ono wa. Ono na nim kwa na so no enti ebi asamen fama no. Fama no yem se ebesa se yem ne ntu de fama no. Hello. Yeah, opani yem akwa ba. Yeah. Udin di say. Okay. Pacho e fro say. Ya from Oshele Bobo. Bobo e dey na sie. Ye do bechem ba kwanta be 24 gina hono na wusane no. Ye do one more na si empake. Ye pake ya ekore ya metro bus no. Ene KZB na metro bus na akoto no so. Na emuni pa ne de KZB pa de omu nyina hu. Na bus ni pa de o ma pie ma de bi ko hospital. Tazi ni pa se na wu. O say tazi mu ni pa mu wu ye no mo ye say. The one who for na the akana yen omunye Emma ana mema man take no mum die yo ya da se ne die kire wa ne besi bia ne nsa no enu akasa yo mate yo ya da se pa nya mi jira wan jire bobo nipa beji di o be peni nche yenko to aso enti minua aja den na unya adwen se be ono yiri no ye nwanyo aza abontina omutuna no na wori ni di agro so kra no woni ne di agro ne tonko anu obo bia ni wa obo woni di agro are tonko anu obo mezo sa de nto eno na ya reja mabufuo ma mene ne kono be pa che wo yiri no sebe ne to susu akra ne to na de ya ebi kakra ena akwayi boso na mpacho ahani egu nasim mpacho bi o boso ana ajije ejije sei kese bra ejibasa na ayode ebasa na mso bo fu pa nya agoro adenji na ma bufu asa we asa wo ware ya ba akofo de a nya nipa mienu dia ntime nko ana wose ka me bo ma de on to kan wo no obo bi ma na asemo o yire no wonne papa no na wo hwa amumienu pa hwa no ba no ze de ni kananim samina manika mena na ni kamanim na ze wono na nani ya asa ko kananim adentia aze se wone na koye de mempa ba mahunu yi na se sa na opese wo kire na oto kote ho pa chawane otie sound no pa chawa sa na ejiji sei ale se fanu ntina me de mintimi hunu da bi opani so kasa de awoboa yanko ahoma so na ye ne Eja Abraham Coaching komo Eja Abraham ye mo akwa baba yi share fam so yeja apom ye de chapo entapanti Abraham ukori mu wie na Eja we ade anasa na yare dada David ende nyasa no nyano na ade a me famu kwa se me bakura Eja na den na sabi uwo bi na obi ba ko wonso o pese o je no edi asem na ezi Eja me nyino na o hwim kakra no Eja na ma no me nyino ma nyane hwe Eja o ne ko hye dem me na hye dem yes o ta bonto ampa o so me ta bonto sino dinipano do obayamia na wayeme na ogumen machine me mon to krada Eja uta na obare di nkomo
o se komo de me no mu nyina no ahia edin komo me no mu nyina ahia na edin komo opani no mu nyina ahia de edin komo opani unim bibi Nyankopɔn na bo yi nyina oya ahyase ne awie Bible ka taka sembi emede wose yishira ene ne mfomso adadi sebe mpreduas asofo kura do a wogi apopra nim no how betimi ato no ama wakɔwim eye no ma sebe eja enne afidie so ne ne wokasa papai ofiri ebe kire no kwai na mo gidie nso sɛ nya kire no kwa wie na de kro no ye no kro na bamu a ebe kadako amwa wukura sebe anim guase no ebeba sabre ani adombre sabre ani nkwagida menim sɛ nipa fom na pa kyewa nipa de kyew nyame de kyew memu akwanya enokre so ba one nada anase ebe pia hanti na anim guase nti nemom mame mounti asese enye wanu yi a wo beyiye no ena besese obi adwene so obi agye di sese be no oba na da ne obeka bia nam na so achi my crowd meetio in Shiraya fan Abraham Eja Pacho meetio Eja hweni yo Eja hweni yo na sabe proper betene kankan na wiase wo empani so obi hunanka enkutanka enchianka enyanka enkasem huyanka sabe na ka chi na huyanka so sabe nyansani bianka bida obeka se me huyanka no adan kwasea medi nyame di sew Eja Abraham me ewunu aketwa yemu bu nsamo ni wase ahawde de ho yenya timi twifa ya so da eti Eja mesrew bitio in Shiraya fan Eja Abraham Eja me pacho mitio we papa panimu sebe mehwe unyenya mu a wanyi okasaro enye hwe unyini sakura menye papa sa enye hwe unye papa na pacho wanya mfiri bese mfiri abiodum 50 papa ku anim pacho enti mitio why me pacho wa Eja Abraham Eja me say semaya me say boy no kan me na to say bio me na to say ya na say ewiase ne onni didi ona rewo nam sabi no odwa wachi ona sere to me na to and say didi emma odu kura sa wonte bana me ni didi kura no a na ha no nam so mo na ha mo le chama na so o yini pasere me yini pe ya Eja yenye aduane mfrim sabe aduane ade ma ne die enti na akotere ka ukoto ka wode yira yasi mifim bie no wata opani bie no ebia na asem atwamu wa next one ne yebeka no na ya rehosem etu jiri se papa owure yotie ya be ko betimi abetwa atorete se e de atare ho Eja o katwa to we kan wa you welcome and pray nine no. Try and day. Now we pass it Eja wo kwa ato. Say. O kwa ato o papa ena na kunta ena unu ba. O kwa ato. Ye be yi. Ye be yi na mi no panyi ka chen se. One day ye be yi ntino o ma ya mransa. Eti me kwa wuza se di ya ba ku na se mu me gba to na no se ane o papa ena na kunta ena gba to ni nyam wadan fu Eja Abraham me pa chaw nyame po china
ɛnɛ deɛ ɔso yale nyampo kyena ɛyɛ last day bramia hwehwem sɛ no kra ebepie wa ha sɛ nya no kra so ebehu etu ono se me ba me mesrew dabi ye de asem de tisa to so pa nya ho ba ya asem mesrew ɛyɛ nim guase sɛ ne wo ka no sɛ no kra ti ye wura na etwa ɛtoro a ye behu no fie ha na ye di dwuma sɛ wo nso a ne ehu yawa bimfo mu hwehwem wo ha me se Ejabram se wa ya wankasa wo supporter na he wo ne kala nyina ye be kire wo ha na oba no se be na mo ase enyina be kire wo ha ye gidi eti nyampo kire ye to ensa afro ye atiefo ereda ho no asamu ani adanse wutwa ho bi se kokyere na de aya adanse Abraham sabre dia ofra no a producer safra Ejabram mam fa Ejabram mam ya be to abo se what start e woro so wo bra nworo so da bra me hwe mo afa ni ati ade kuku say the normal producer ete ho e no ofra asem ba ko pe na eka ni se si a de Ejabram mo gaza no asem ba ko pe ne nya portrait Abraham ubo wa mo ye be hwem se ya. Hello, Michael. My phone line is my phone say is Carrington Brazy. And now we Bibiana. Other times my phone almost is Cameron Trimming Smithshaw. Yeah, who be big kakra sabe bra bi akasemu no ha. Se ukoto se emfa so bi faida se na na ho eye wo. Na me ka se nka me ya wo. Awo bi atigu mi so no. Sa enya agoro. Adey me fia akura nti aba pem na nyina akura nsa me ba bi akura na mafie sa ya ana me ya papa nya agoro sa wo sa me wo fa atkura so wo sa fa me wo fa ase no wo sa fa me raka wo so yiri mienu ya sa won ko apenan ne say sa ne no wo fa ase de hen we da bi wo so kokote wo sa na fa bono e ase raso afa won fan kan kafra wati mateja ahumete pa na so nyankopɔ nkuro akomam amen ya efri otimi da na pa de mitimi na timi didi aduan kra mitimi ni ati sunsun bebrebe no ba no we obare so wakura mu ene ayeka ene afi no oba hwimu Ejabram aja asma na yeka ansa de yakwa wi nyampo kyera ye hia so oba me ahwemu na no kra dadi Ejabram kasa okay Ejabram to so kyera wa ma watwa wi asma nyina atro I'm just so toilet no agya dia agya meba ada fayem in she fan afayem family na toilet be sa e na tire mo be jai na tire no o se no ekoya mo yim program no enya kama ahu yo transfer ipa no obetna se wakam ni die lukwa se mu de to mo bia ye de mo fre me asan na me ba ni na no ya class ye kan ansana ato obere mami so asem se obi ko process bacho mami so asem so obi ko process ko report asem a o twen no ni nya asem no mu nyina akwa ko report abum ana se obi dika ko report ye chirme ye be chirme me chema no asem aha so ye flow se ne bra da bio da se mo no wo to mo bia ye de enu ye flow wansa ne ye de to na bi on flow me se mo me bansa se nasia se bakra se brain na person bebeja ye tnase this is what tnase wo guma na wagu ho wani mu ase wo so adi awie wo so adi awie wagu ho wani mu ase na dide be na awie dide na me awie ya me dide na me awie
obi de asem to so se wo fa ne yire bra be hu anu de na medie awie so de na egu awie ah de na egu awie me se medie na medie awie ini he uni aduane na yire ne bai uni wasi wasa agina boso sa na oka me magina yire na boso so wa krombo me magina yire na boso na no oka yire no watimi fie me yire no watimi fie o ote o tu abani fie oni ni fie oni ni yewie na otu kwa na se me ni yewie ne me ni yewie Menene ya shi ne wani kasi menene ya shi Abraham eja me pa to fa mani oje ochi na ne kasa akra ima osebeje hello ima hello ya ka do nsem na akeka na depa di atem ya mama kwai mi ni atem jamu ya ni pa no yare ene ka ba wono yare si ana ni process te ba wonu madu ofa so da mo se kinche wo so ah ni pa no yare no wonu madu na ofa so da na mu jana so ta mo fa so mo chere wa ne jana so jamu ya ni mo bo jamu nyai emu de eh jamu mu ya no sesai chirim wa ni pa no ka dem so yare nje kan so la ejaya obeba me pa to ori mu no yare ori dem ori uni no se chief for what oba no no ku ana obi je no what oba no o ka tell say na be man man ska so ni ku fa ko to de ni 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 man ska o ka tell mo Pacho Scaro man say o mo wa sidi abla man wa sidi asemu o nye mami koko no tie uta ko nye mami koko no tie edisabe o ti say uta kwan say ni pa hu do say no de charge na to mo so ni pa say no de charge na to mo so mo di ni yima uni bibi anu nti ne ya tu ya nsa frem se momra anu mo mbeboa mote ha wonu wa ka say o say yima mini yima wanu madu yima nyame mu oboche o papa ntie mu kura so anu maduro sa woso mesinawo asem na aba no ho eye entoboase ya me pasa me kan wa makwa mu jinya mhwe wa ma omma o wade yima enkasa ya omma gozo ni ba no yo rekinu mu aka no ano pa no frem e ka jem say ye ba ho that am no wa class mo mai ana mo de asem na to e ha eno am to eno ana mo to eno ba yo ba do le no ye ba ho ana so ho pa no what I say e ja friend wa ka say no pa no pa do no pa si am bitene ka no so eno nya no ma na kakra e ja no de kwa me po so na no me je na ka no won on ma do e ja nya me ya dum na ka kwa ba ma ye ba yo mate why ani se ba we no ibi NPC mu matete wala kwano una ni koko no teno ye gi epi to wo tu akara so wo e na kwa no te da no tu ye dia obetu yo ni ba se budan se ni ba se wo se ni na di wo mo me be se wo ba ha ka ba na to abebisa wa ma se di no frimpon wo de frimpon di no wo se we obi adi ni yire obi ani jawo so di ni yire no na o mo ska ba ko to de ni na o ya na ko ba asem de say ala ba to so say we do yire ati any thing yima ma choni bibi afidie so hu ni petie do sebe o ka se ka ka se wa fa no kran ke me ba so ti ye tie mo pa o fa busumunu mi on ko pa no fa busumunu ye tie mo pa ka se ntie wemboa poison no mi ya gbo nyan anti tie wutie nti na fa ne to mi nyan so me ya tie wutie nti na amo ho akwanya opani e tie wutie nti na amo ho akwanya se didi ate ya tie enye ni pafun sa o so be hu ya sa na me so no ka sa me so nyen pafun sa na mpo chene etwe o be ba samu ame jama be ha me ha mo te ye tie mo ba ni pa bi ya se mi ba o na ga lo ka ya se nka
muka tira ku da kanka na ke da kai ba ho na ka ni mun na kwa na so yani ba topo to weekend ni mo kwa so na ni po mo kwa so na ofa nyo na be kire adwuma nyo na be kire adwuma ofa nyo na be kire adwuma e pa chew nyo na be kire adwuma unu adwuma de esua de na usu ya adwuma unu adwuma me so me ye we de adwuma you adwuma ni adwuma we yesa na so pa chew ye de adwuma me tori sen ene o fa o ko ma prosima my friend from Machine. Me tori. Ya kwalasa o. Ya kwalasa. What? Ya tutu kwa ba ya sisi pia timu. What? Uma tukwan. I was what na o kasa sei. Sa ana mo sa wo ya professional na so kasa sei. Obi ba kan kwata adeni nya no kre. Ya ka so sa wo ja so waji. Ebeda ne hu senya no kre. Ebeda ne hu senya no kre ima. Ebeda hu senya no kre. Obi ba kan na sem so no. We o pa so on kasa kin sa wa ba ne sa. On kasa kin sa wa ba. Obi a fa no, obeda pa ka so fa no. O yire mi. Yo. Ene o na ya so ya de. Dano akwa no. Be yo kwa na we ne yire no wa to. Na yire eto. Ene se ne leba. Oba edu eba na uma. Yo yeda mo ase why? Yo. Na brenya we de sima baako eyima fra brenya kofi sima baako na make bibi na say papa oya madaya ai ampa na make say abeko no opre no ho kofi mimi to no so de asem to me so na menye ya kofi ewu kwam no ebi o si enko tiga so ko me no beko ye ka wi asem bibu dua ke so ogumi ni mase abranche so abachiw say no kwanyi no kure mimem ni o Dr. Bewumele kan me and you were not there Pebe you anu a unu eje chere se bi otutu aboba park de so we chese aden wa ye ni abekunu onya abotre so oni ogbo no to so oni di nkomo ho enye masem we de kremi abo wakotu so butu so ene ni ade ese oba be mase ubakatu bia fa yira fo ni ko hunu anobi nko hu se ampa woda no so ene de o kan adanse na woni minua bi e de message bi am say eja Abraham said ni yam ekekare ga je se nhira ja na wa o takrese papa oba o me yum we de ehu ni ade ti kam ya pun metu aba ho from bia se edwuma so ma ya wi ti ya kwa aba de se kam no edwuma de no ma di kai ya wi de aba ti ya kwa aba eti se papa o ma hu se ade waye me wo de sase motum so kofi me nya bi kofi ndom se bebia no kofi ko ne akoku se bia no ira kasenti bia no yidi komunti me mpra na nya no kure kofi me ku wo kura che Pastor Williams osu o USA was say ejabra amhwa wanya sala ope higa ka ejabra Abraham so ma kofi so bow so amu bolga for ka che ebi kensen obo wa mo o se ojumi nya otu o se an o se anyo na obo atia fu nyo se obo wa ya ba fiu akedu sima ba ko ne obo mu ebehwim na mpocha ya papa enno ameka asem bi wo ha se ye ne yewo bibi kakra na yafa obi se omo ye dwuma no ya na yebu omo ye dwuma na maye no se sebi omunim nyansa dodo na hwe papa yi osumo do wafuo hwe ne nsa ba akonyo ode ne nsa ba akona nya no ene do koko nase na ode ne nsa ba akona nya na sa atete koko na gu ho na ode ne nsa ba akona nya no asoa apagya soa de akogu abo yakobo asa asoa de abegu apaso ede ne nsa ba akopena num akokari amam ni nyina echi na anso wani ose ne yere no ne to na apagya kakra eno nko ane ade ase ye ne no papa wasa begina chire abegye phone no e wo papa na chi se wonua na chi keka ensam wa chire basa se watu kwan abesi dan kesa wo ye boga eti boga nti gina chire na didi atam
enti se wotu kwan kro na ukoe no se bia abrofo na akoto mo no mo eye adwuma no saa no mo te saa no mo te no wa ba se me atu kwan na wotu kwan he na wote edru ba bia mo ma tu kwan ne ade no ye nwini bibi kakra yesi asema ba wo mna mayi na no wa patu safa ne yemo wo de yare da ho eno ne ye ka ho asema ye brero kafra na mo bu papa kwase asa ke ba to we kafra ye brero na mo ma nti we kakra ofa memma ni pahun bi anka nkwasa sama nkyerɛ ofa sorry sama kansa akra memma obi otie kura ase tu bi kansa ansem ma ne nya na sem so obeba wo mra why me esa na makomete abodam kura dada unuana na no asem kura wo kan kyerɛ so ne oba na da we kotoko goalkeeper azika mwako ne mami sa o Calgary Canada dada jako why sima medasi ma semna reho na enra na me kase bani oba ya o shase so o kana sem na me hwene sa na me raho cause me huna na mahumi papa baako panie ene ye ne sa sabenye se na nyame ye no enti se wankotena bonti ankotena ka kwan ho ankone nam nipa so ankosresre pani nya wo nipa wo di ka te kuku e adwuma wo ye ana wo hu sade na adwuma ye tie enti sabi wankofo bia wo ni dem ana wakofo no na sabi memfa ne yade ye nkansem obi a ne nsa baako ye ne ya ode baako pe ne ye ne bibia wo wantimi anhu nya humoburu bia ma no avran show yem se obabi anase obi anko wote baabi a obedidi akoma ne bi na ode ne fasa kwan zo na entwe na mesre panina na ogina akire totobo oba park ne so na ye de mic ne ma na obitu ne ho no ozusu no mrafo wiase yem fa nkɔhwe o man 1 cedi ko 12 na medwe so obeka so man be 5 cedis 10 cedis 20 cedis sabi mpredua san ne ete ya de achi a yemu bi ma wo mu akoda ketua 4 years and 6 years kura no sika wodie no na papa panimu we wo koma no 1 cedi e de abegina on matu 1 cedi adema ni nti na ye kwa man fumra se ko ne yire nkoda na ye kwa man fumra tire no ma bi hu hello Aminia atake Osusu FM wose abantie no se no wose anya agogodu akase wo ton wi ewo ahoma so no wose ma prosi chi no fi se wanya agogodu na eka enokre so ton wi ampa hello Udi ni baby akase free. Ewurade na senye Mensa Papa ina dujuma Papa ma inti we ye o fa be ko mcha papa o dire wo nchase o sabi kasa ta da di na tumnya na tama phone kuta no sabi wanya agene so woni mpelefo kasa nti sabi wanya agene kasa yi na wo dire nchene a watu ko sabi akonto kura ta da so watu kwan enti watu ko ya wa dire so sabi papa nsama Nabi Amos would me who said that Amos was packing pa. Hello, Uncle Magic. Uncle. Okay, Uncle Kaka meeting I can say. Sabans of friend Mama. What you coin? What you going to do? What you going to Uncle Fiacasa? What's your classic council from? You would not send aqua on you. I saw about a child studio, Nina Melkia. She has about Miss Mother Studio. Or what about the human on the wall? Crossing you down. Bye. Nanakia, Yahu Amoabotre. Hello. Hello. Who did you be a free? Jatela soko batin po. Ejate. Na fa me kan sa papa no. Na se ka senya no fonfon. O so bia so ka atro no fonfon. The baby je saka se no tie. Dunia papa ho hwe ni yo. Na ewiase na okwa. Do ye bia Yakobon ohwo. Atemu dan so enche bebe na nsin ya o. Wo dia wo yini bienu ensa nso David yeli bi o. Owo yino ko hwe yiri ayi so o dware ero sakofa no sakofa asem e bai. Ape wa hwe obinya asem. Ye hwe se wo no wa fa ampa. Bia pa no de benya no. Se kana ko na fi nyame emwa no baba. Oh, Ewurade nke obre bebre anke be fa koko pensuru do nso eduan po ne enye ye bre aye be. Nanso momfa nche nyampo kina asemo ye be hwem na yato aso. Na ye kwai de na mechia eye na bi we assemblyman e adade krom empasa so empotem ho.
Nana B enchia kese ena mechia o papa Sarah ena sister Stella eminu aba owiamo ase sister Stella baby obia nyame enchira papa kufia station wa ena wo sire enye odo mangas ene abusuafo ni nyina enchia kese enko emmamo sada ene yo sofo Bismarck Amponsa Agona Assemblies of God sofo ene no sofo nyame enchira o sofo Ima El Pamplona oni minu aba ntwiwa ene o Spain Pamplona enchia komon ene Imas of Imas with farmers de Jagro Imas ho ebeji chimse twene no na ja ko drop numbers ne enko o my me that's p o my na ja ko me numbers ne 0260 732180 0260 732180 0260 732180 and of 0244 792126 0244 792126 Mr. will be our yadi and other yadi and a china who the fabium. And as in Poafin, I had no abet